Pozdrav svima, danas pričamo o grešci 404. Ovo je jedna od čestih grešaka koje se javljaju prilikom pravljenja web sajtova. Greška koja, prvo da kažemo šta je greška 404, to je i kako nastaje. Znači to je greška koja se javlja kada korisnik pretražuje određenu stranicu i kada klikne na određenu stranicu koja ne postoji više, znači link koji vodi ka toj stranici ne postoji, server će izbaciti, ali Google, da kažemo, ili koji već browser koristite, će da izbaci grešku 404. Znači jednostavno pojavit će se ta greška. To znači da server nije uspeo da pristupi toj stranici iz razloga zato što ta stranica uopšte i ne postoji. Iz tog razloga znači ne može ni da pristupi. Kada se javlja ova greška? Ova se greška javlja kada se recimo dosta često menja sam web sajt. Znači kada se često rade neke promene i u toj brzini, da kažemo, menjanja se desi da se jednostavno zaboravi, znači da se stranica koja je postojala obriše i jednostavno zaboravi da se skine link, odnosno da se promeni link, to jest adresa koja vodi ka toj stranici koja je promenjena. Znači to je jedan od čestih, da kažemo, pojava koje se dešavaju, koje uzrokuju pravljenju ove 404 greške. Drugi razlog može biti da se isto u brzini rade, znači ako se žuri, ne ubaci adekvatan link. Znači dovoljno je jedno slovo, jedna tačka, zarez, šta god, znači nešto da se propusti ili doda i da taj link ne bude validan, znači da ne bude tačan i naravno znači neće klijent moći da dođe do odredišne adrese, odnosno do te stranice. Kako možemo da proverimo da li postoji uopšte ova 404 redirekcija, posebno ako imamo veliki sajt sa mnogo stranica, gde je to ručno, onako da kažemo, ići peške i tražiti link po link, onako malo teži put, mada nije ni to, kako kažem, isključeno, ali postoje jednostavnija rešenja. Jedno od rešenja bi bilo da se ode u Google Search konzolu i u Google Search konzoli da se proveri da li postoji ove 404 greške. Drugi način bi bio, postoje određeni, da kažemo, alati, da tako nazovemo. To su više neke aplikacije koje nam pomažu da otkrijemo 404, znači, da kažemo, linkove, linkovi koji ne bude nigde. Znači, 404 je zapravo stranica koja vas, tačnije link, koji vas ne vodi nigde. Znači, zašto nigde? Pa zato što ta stranica ne postoji, iz razloga je obrisana, ili je pogrešno postavljen link, znači napravljen je neki propust ili neka greška, znači kao što sam rekao, fali neko slovo ili dodato neko slovo, broj, zarez, šta god. Eto, to je ukratko, znači, vezano za 404 grešku. Kao što sam rekao, postoje, znači, određene alati koji mogu da provere, znači, da li uopšte na sajtu, odnosno na stranici tačno zadatoj, postoje 404, kako se zove, linkovi. I ako postoje, valjalo bi to da rešimo, da ispravimo. Znači, ako stranice više ne postoje i prosto, znači, link je obrisan, znači, prosto treba skinuti link, treba ga ukloniti, znači, ukoliko stranica ne postoji.
ukoliko smo promenili naziv stranice ili tačnije, znači, adresu stranice, to jest linka, u tom slučaju bi valjalo ispraviti, znači postaviti tačnu adresu. I još jedna stavka koja ne bi bilo loša, da se uradi redirekcija, znači čisto zbog Google Search optimizacije, tačnije zbog SEO optimizacije, znači gde ćemo mi jasno staviti do znanja da smo promenili, znači, tu adresu, i svi koji su sačuvali staru adresu, stari link, da jednostavno neće moći da pristupe toj adresi ukoliko ne postoji ta redirekcija. Ta redirekcija se zove, oznaka redirekcije 301. Znači, valjalo bi da postoji i ta 301 redirekcija. Ukoliko, znači, sajt vam je, recimo, bio često posećen, valjalo bi ubaciti i redirekciju 301. A koliko sajt nema neke posebne posete, onda ova stavka i nije neophodna da se uradi. Sad ćemo da potražimo neke sajtove koji imaju 404 erore. Ono što sam našao, znači, to su bili, znači, sajtovi kao što je, recimo, Vitorog, čuli ste verovatno za njega. Vitorog, inače, ono ima jako puno linkova i prosto nemoguće da kad imate toliko puno linkova da nešto niste propustili. Idemo na Vitorog. I ono gde sam našao jeste da, znači ovdje, znači, sam pronašao aktualni popusti, znači ovaj link, evo kada kliknete, evo dobijete 404 redirekciju, kaže stranica nije pronađena. Ovdje su oni, šta su oni, evo piše greška 404, šta su oni uradili? Oni su napravili, u ovom slučaju ovo nije loša stavka, nije loša stvar, da ukoliko imate, znači, neku stranicu koja trenutno nije aktualna, da napravite sami 404 error stranicu. Tako da su oni to u tom slučaju uradili i evo ovdje ima vratite se na početnu stranicu. Tako da ovo je jedan primer gde, iako postoji 404, a ukoliko imate, znači, posebno redizajniranu, odnosno dizajniranu stranicu 404 error, izbacit će vam tu dizajniranu stranicu i imate ovdje, vidite, vratite se na početnu stranicu. Kliknite ovdje i vratit ćete se na početnu stranicu, tako da to nije loše. Šta još? Našao sam još jedan sajt, mislim da se zove Aldox, ako se ne varam. Aldox, jest. Ovo je neki sajt koji prodaje neke aluminijumske ograde i slično. I ono gde sam našao jeste već, evo, na početnoj stranici, znači, saznajte više o nama, evo ovdje, znači, saznajte više o nama. Kad kliknete, evo dobijete 404 not find. Znači, ova stranica, vidite, aldox.rs/site/o nama, znači, nije pronađena, što znači da je on na ovome stranici sajt imao, znači, više ovih urlova koje adekvatno nije dobro adresirao ili je jednostavno ovu stranicu samo iz nekog razloga obrisao, odnosno promenio i zato ne postoji. Evo je još jedan sajt gde sam ja pronašao, znači, 404 grešku. To je neki sajt vezano za neki borilački klub. I evo ovdje on pokazuje, kaže više o svim informacijama na ovom linku i kad odete na ovaj link on vas redirektuje, znači, na taj Aikido neki, znači, borilačka veština Aikido. I ono gdje sam zapravo, odmah se vidi da ovaj sajt nije dobar, vidite ovdje kako ovo sve nešto prelazi, ova slova. Ima tu svašta nešto i video snimaka i slika, ali kao što možete i sami vidjeti, znači, neke slike čak i nisu dobre. I možete zapaziti, znači, da sajt sam po sebi već nije kako treba.
gdje sam zapazio, to je, evo ga, ovo je ovdje deo. Znači ovo je ovdje deo gdje on kaže thank you, kaže kao zahvaljuje se, kaže i sad treba da poentira, jel, kaže dođite ovdje da se učlanite šta god. I sad kad kliknemo, znači ovo, cap, evo dobijemo, not find, znači the request was not find on this server, znači nije mogao da pronađe ovu stranicu, znači ova stranica nije postojeća. Verovatno svašta još tu nešto ima na ovom sajtu, kao što vidite i ove slike neke nisu dobre, tako da svašta bi mi tu još pronašli. Ali uglavnom, znači, evo kao što vidite, znači 404 greška, evo ovdje pokaže se, znači vidite, piše 404 not find. Tako da to vodite računa, znači, o tom. Evo, ovo je sad primjer koji sam ja napravio na mom sajtu namjerno da bi vidjeli kako to izgleda. Ajde kažemo ovako, kursiv računara uživo. Znači, evo ga, kursiv računara, da kažem, tu sam među, evo ga, prvi sam. Evo ga, kursivi svet računara, evo ga, broj 1, znači prvi sam u Google-u. Evo, kad uklucate, evo sad idete ovdje, sad ćemo namjerno s ćemo pokazati, znači link koji nije dobro, ja sam ga namjerno tako ostavio. Evo vidite, ovo zaplavljeno, namjerno sam namestio da se vidi da je to link. I kad kliknete na njega, mada sad ovo nije dobro što vam pokazujem zbog SEA, ali morat ću, evo vidite, not find, znači request URL was not find on this server, additionally 44 not find error, znači 404 greška, evo vidite. Znači ovo je, znači jednostavno nema, znači vidite ovaj kurs sa servisera računara, tačka svet računara ne postoji i on, znači naravno Google ne može da ga izbaci. Tako da ovo, znači, primjer koji pokazuje, znači, da ovaj link više nije aktualan ili da jednostavno nije dobar. Eto, to je to. Toliko o tome, tako da ne dužimo dalje za ovaj video. Toliko. Pozdrav, pa se vidimo u nekom sljedećem.